Unaona sasa kuja. Kwa taskiza tuni ya Raila Urpa. Tuma SMS waandikite skiza ya tiwe ni namba 533 ile itatokenda kwa nyanya imwe. Inu ni Mutongoi TV. Saa cia Vilingi wa Mauvoo. Utindi tata mwenda musaisi wa Mutongoi TV ni kwa tia kiwio cha kukenda kitha kuita kwa ila na cha kuendesia. Ambio tweet at Mutongoi TV ke at director MWEMA hashtag ni Vilingi wa Mauvoo. Muthanyani wa mundi Mauvoo kauta alangu mbanisi Mauvoo Mauvoo maikithie Mauvoo makele mavuti mwambanito ni andikima Mauvoo kuma isio siki wadhukani ukambane mena utuika wa umbania na unaicha wa Mauvoo nye nita wa Steven Mwema nola kunde dhese kwanza ya meko eta wa Sharon Dinda na ni ya mwema Mauvoo lama ndena kusovyo siongosi ya Mauvoo muthanyani wa umundi. Latukumbanesie ni vamwe na Wera ila manyato yo NMV na BBN utukonetie siasa ya undongo isi ya kanisa. Kauka tu wa seneta na governor wa Getino uende ye ukadhela indi. Amwe measeni maukwata na nangi menda kuthime moka choki iki umia muthiata. Na umuthini tukuete kilungu chake licha utuika utandithia Karioko usini wa Ilovi. Vilingi wa Mauvoo. Ni na ukethia mwenda musaisana na uthocha nikenda nende na kumanithia mithina mivuthu itina wa Mutongoi wa chama cha ODM Raila Odinga kutula mutindo ngoisia ekanisa ila siuleana na livoti ya BBA kwe umundi atongoi ma ekanisa kuma Kibwezi kauntini ya Makueni ni maleana vanene na uneni uwa ndongo ino ya chama cha ODM Raila Odinga na ndongo ini siaweta onasioni NMV ma Kenya na kethiwa mutalatala kuvindwa katiba kusala BBI ukavita makakoneka vanene munona yu nimekwenda ndongo ino ya chama cha ODM Raila Odinga yite wekio kuma kola kwe kanisa Kennedy Mulinge kuma Kibwezi kauntini ya Makueni enangewana yonde. Kanisa tamwene kianda mnene maunduni makonio chotongo iva Kenya ndo likitendeni wa kilingisi cha isazo ya kuvindwa katiba wa BBI ulotongo iweni Raila Odinga na President Uhuru Kenyatta. Mungamo wa kanisa ni wende utula mutuni ateti wa ujumetokea ndongo wa chama cha uteti cha ODM Raila Odinga ulaini na chathini cha kumumase kalembe nileka vindani kalona asungia ande dosia Father Gerard Matolo ulona amendi Raila na President Kenyatta kwa watia utu wa koti na wakuungamia BBI unawetia kanisa tawali tekutia nesi uteti wa kuvindwa katiba na atongo ima siasa na somi mame yao. A sober is a judge, and we know that judges are sober. One judge is sober. When he's going to his seat, his throne, he is sober. And one judge is sober, how about 5 of them? So we should not abuse their sobriety.
We have built the sobriety of the judges. Then where are we going? Mimi ni mtu wa Mkristo. Lakini sisi tunaomba Wakristo na viongozi wa kanisa waache sisi kama wanasiasa tuangalie mambo ya siasa. Usiseme ya kwamba rege imesimama au isimamishwe. Hiyo sio kazi ya watu wa kanisa. Wewe omba mambo yako kule, soma Biblia na kila kitu. Wache sisi tuendelee mbele. Kumana na uneni wa Raila yu atongo imakanisa kivatho konyo vake bwezi kauntini ya Makueni kuyo mundu nimeyumilia kuliana na ndeto Yusufu Alamwe maweta kita kivuthia kwa ikanisa. Pati mundu wese ngai utono neno ne watona kwitha veke kuthia kana kulia kumana authority ya ngai in a nation. Na undu usu wethe wa ni ukuvuthia kanisa na undu usu ndo ndendesha muno. Kavindani kau ni maelesya moni ene yandana ne utongo-ini wa nthino na mena utuikana maele utiweti na maundu ni tama kuvindwa katiba na valangi maelesya mono ene nthi na kuvindwa kwa katiba ni kuma kuna ta ene nthi alangi. Pati undu na umwe wesi oveta kanisa in the leadership of the nation. Nondo leaders ya makanisa, they are professionals. They are part of the community, they are part of the nation leadership. Na yula watu ya tuibete ni tukwibete vinda ya kula ti possible kwibete kwa nenda kwa ya kanisa ni part and parcel of leadership ya thino ni ile ndio consult wa ile maoni mayo ni male kwa commodate. Kanisa ni wananchi kana ni sehemu imwe ya thino na nimo andu ala aingi anomba ile kutha maiko na kula kwa wingi na ibindani thi BBI kuneno BBI ni kwa vekti pia uchumi kana maslahi ma ndeno na kanisa whether we affected tamowe na abuas ala aingi. Musiaisia wa makanisa ma Time Apostolic Outreach Bishop Geoffrey Ganda inena ni waweta tatongo ima kanisa mena kianda kinene konya undu nthi ya Kenya itona kutoa iwa. O tatongo ima makanisa nitwa ile kwitha na wasia nundu andu ala meonene wakatika maundu ala makonetie enembe aingi mamo ni members maitu katika makanisa. Andu asu ni mwako ni makura na andu asu ni motu ina moko ndonyo na maundu ni maingi. Maundu maingi ala mekutua katika nthi itu ni meukonia andu maitu. Kavindani kau amwe matongo yana meenda kanisa inengwenda ya na makula ndongo ya chama cha ODM kiyumilia ingi na kwitia uweke kula kwa kanisa na atongo imayo kwa kunena ndeto isu. Andu ma siasa nenga hii kanisa ndai ya na muyithukisha kanisa undu mekwasia na muikonsoti kanisa na uona kila kindu cha ila nitiobo ya serikali yitu ithukumelina muamba na kanisa na majia kakuthalau kanisa ndongo isionde cia siasa siithukisha kanisa na uona ngai ailia nthi ya Kenya. Ta national leader ni amanenzia onaiva ilotona nikenda apologize kana etewekio kula kwa kanisa nundu kanisa katika nthi itu ya Kenya ni kanisa ni stakeholders nimo aingi ndini wa nthi itu ya Kenya na nimo stakeholders ala aingi na nimo kuna akula oingi nemenda mbunge tetu cia serikali ila ni muvi wa koti utongo-ini musibirani wa Makueni mbunge sivo mbunge nena nini siungwa maspika na muvi wa executive utongo-ini president kunengana ndaya maendekethia kuthio kwa kithitu kwa asikilita nthatu ala president unalile kumaithia kithitu. No, so the three arms of the government kelemu kunengelenge ndaya etha GSC ni na nengania judges mali kitha manaya bishiwa onde nundu mwe awe asyo no seo asili makanengwa ndaya yo na asili ala manatia leta thanthatu matanenyugwa no seo kunyugwa na ende pamwe no ngiongelela kindu kikwacekana koti situ ni ciele kunengwa ndaya gitumi ni kwithwa andu metha na sindu sikondetie maundu mo kana life yo katika nthi maenda asiline na asili asu ila mavuthwa kana maya makunengwa mwanya wo katika nthi thicitha yangie bandu bataile. Kennedy Mulinge, Mutongo TV, kaunti ya Makueni. Tuisonga na mbe ngwatanio ya kiutiti ya NASA kana National Super Alliance ni kuonekana atayukito thela na ngwatanio inota yukito utilika kumana na uneni wa ndongo ya chama cha ANC Musalia Mudavadi kuya Mombasa
ainene ya kanisani umovala wasia kana uwai wasiendo na utonyi nthini wa ngwatanio ya NASA ndunethia wianene na kana ndongo imundini wa chamaki sito na kuikika ni uneni wa Musalia Mudavadi kuya Mombasa kanisani umwe muthonyani wa umuthi. There is a serious deficit of trust in the NASA arrangement. Very serious deficit of trust. In fact, maybe it is irredeemable. Sisi tunataka tuende mbele. Tuliunda NASA. But let the truth be told. Honoring of NASA commitments has not been done. So, if you want to try and take us back, and you don't want to accept that there's a serious deficiency of trust, how do you expect us to believe you when you say you want to be in a coalition with us? Tuambie watu ukweli. So those who wanted to ask this question, I've made it very clear. There's a serious deficiency of trust. Yale tulikuwa tumekubaliana, sharing of revenue resources, it has never been implemented. When it comes to how we were to work as parliamentary committees, mumesikia, principles of NASA were being removed. Removed from committees. Members of parliament being denied committees. Because they have taken a different stand. Because Malala took a very proactive role in Matungu. Anaambiwa, you cannot be deputy minority whip. Breach of trust. Tutanise na Mauvoo suma uteti wa Kenya yonde kuweke swani tukeva ukambani kauntini ya Kitui. Valangu senesi no siende kukusiwa katikati wa senator wa Kitui Enoch Wambua na governor wa kaunti no ya Kitui Charity Wangilo. Kavindane kakuvika vitu Enoch Wambua na wanene mbunge ni ya Senate awetaka na maunduma uiti kauntini mekitandani cha Mauvoo. Minister Muveni wa uiti kauntini ya Kitui WINAKE teto na ke no nalianile na Mauvoo ayase kana Enoch etwaisia kana etwaisia unenania ukwimandhia nguma sia kisiasa kana sia kioteti muthonyani wa umunthe senator Wambua ni waliana na Mauvoo aiweta kana uiti kauntini ino ya Kitui no valukite kumana na kulia kwethe wa kwa athukumi ndawa sia kuyana na endi siendo sia kuyana sia uiti Lina Musangi enangewena yonde. Senator wa kaunti ya Kitui Enoch wa Wambua ni waendeya kuthingilila kana muvea wa uiti kaunti nino uendeya na hivyo kana ila sunguma siawi on its deathbed. Senator uno tongilili endeto ila waneneta bunge ya Senate sumwambuthu mbitu kuwa vala wa iseta Madam Speaker, the health situation in Kitui County is in itself in the ICU. We have a supposedly level 5 hospital, Madam Speaker, that does not function. That has got nothing functioning, including even the staff. Itina wandeto isi ya Senator, Minister Muveni uwa uiti kaunti nino, WINAKE tetu wa musongiani wa isi kana mena machine kana equipment ila siya ilena omituke sivitali unu tuikithi wa level 5. Ninandikie valua nikenda yoke ya upgrade we. Na ini upgrade wa ndo ajao ni kuitha facility ile inethe yovo ni mbeanu sina kiwango kianu. Tuna CT scan, tuna renal unit, tuna x-rays, tuna laboratory, tuna amenity ward, tuna even oncology on base, tuna enough dawa na kila kindu
ko upgrade ni hospitali eno kila tuetele na ni kalangwasi yo ni ICU nudu tuna 6 beds lakini tuetele kwa ndiko mandaktari ala ni tu advertise how soon we are going to have our winio kadhi ya hospitali wa level 4 wa Kituyo ingine unaisekana mena ndawa cia kuya na kwelese kameme kana matakitali ala me hospitali ni umena ona utuika wa kuita masivitali ni manene ona alama kitamba sina mengu makana ona masivitali ni maki mwene itina wande tuinusia minister o Senator Wambua nuna tambukie sivitali ni waikutha level 4 bala unethi ya wa makomete wodini ya maternity na vala ingi makuna wa transfer makakwate uiti sivitali ni wa mission ulaiva kubi. Doctors have got to go to the X-ray theater or facility to read images from a laptop or from a desktop. And when they are too busy, because again they are also squeezed, they don't have enough of them, somebody is going to take a WhatsApp photo of the X-ray image from a computer and send it by WhatsApp to a doctor to make an analysis of the image and prescribe medication. That is as dangerous can get. Senator Onu wathingilila kana masivitali ma kaunti no ni methwe na ndawa ndakitali sivwe methwe na mashini ile sele ni kana enenze mabikie kutetheka makemeba mamutabie na maiba education amanyate Senator wa kaunti ya Kitui eno kiyo Wambua kwinsila kwa kula syandu ma kaunti ya Kitui easiate hospitali maitu meki wenda wa abukunyuru hospitali maiwe marakitali maiwe nikenda ndu maitu makakwata uiti makatereka 300 sia healthcare facilities ila already twete mwene nzindawa ukethianda kuthi kilometers mbinge na tukamwete ayo uiti bakuve kuma ila governor Ngilu wosie kivila ki ikulu kwa mwene nzini muwau kweli no atetheke sivitali ni sia serikali sia kaunti no kana ningusa ni sia kisiasa siendeye kuma sivitali ni wekutha kaunti ya Kitui ngo report ya Vilingi wa Mauvoo Nelina Musangi. Tusonge na mbena Mauvoo makonetie uteti mathikoni ma ula wa mumbunge wa Kibwezi Kalembe ndile ndongo isiki vathukanisia ukamba itongo wene ndongo ya chama cha Wiper Dr. Stephen Kalonzo Musyoka ndongo ya chama cha NAK Kaloki Wangilo ni manane ni vata wa kukwata na kusinda kivila cha Osumbe mwakani Wangilile miongwele na ile Kalonzo Musyoka unaisekana vaimundo onaweva eweka utono wasinda kivila ki vatengwataneo na ke Charity Kaloki Wangilo no na ile sifata wambai ya mukamba kukwata na kedha ikakwata kivila ki kinene cha Osumbe mutongo wa chama cha maendeleo chap Alfred Mutua na keno na leanile na Mauvoo ayaseka na mundu no ongame eweka na kasinda kivila ki kinene cha Osumbe na kemunini wa Musumbe Dr. William Ruto nunalianile nangewa ayandongo iwete unuitonya kwika mwene nthi inditi kukwata na kusinda mundu umwe yo uteti umya muthiata nivatonya katuka kusiangwata nionene ukamba thini onyuvani kitongilile miongoli na ile thini wangewa yitu ya ikumbe ya siasa muthanyani wa umuthi Benjamin Mwaka nukutwelesia mundu onthe. That is a block by itself. Chumwa kimwe kamondele kuma kamemeka kakunambe mwe kama visa kamutongo TV kwithwa no nenanya na ula wa Senator ambe wa kaunti ya Masaku Johnston Nduya Muthama kukonya uteti wa ukamba na Kenya nzima kilunguni cha kunambe mwe cha uteti cha ikumbia siasa wa chuma umvetu uteti wa ngwata ni ya ukamba na kivila cha Usumbu wethitu methoni na kilikoni cha enenthi aingi chumwane ki itina wonenanya na Muthama kumya na kwa kanyangala itavoeka katika tuwa ndongo inene siya kiuteti Kenya. 2007 na tuweka Kalonzo vice president. 2013 na mtuwa running mate wa Raila. Na 2017 na mtuwa running mate wa Raila. Yukwa mea mundu umwe atuweka Kalonzo running mate wa Raila kana wa mundu ena vinya kana wa Ruto. Uke wa munene withito utonekanu wa mbaya mukamba kukwatana na kuthukuma kwa vamwe. Utetula uneo na nsekitani wa kele muvitu
mathiko ni ma Jafeth Mboa Mulu mwana wa mbe wa ngumbo ya kiuteti ya ukamba Mulu Mutesia kuya wa Munyu Mwala kaunti ya Masako. Kalonzo Musyoka kwa ivinda ingi avya yetheka ukewa wa muthama na mawendekithio ma nyanya ma munini wa President William Ruto ilembetani ya ukamba. Mheshimiwa Kalonzo doesn't need these small things. In fact, kendo kelaji mwaelezwa Mheshimiwa Kalonzo is proper coalitions si akwete serikali. Tutua ndinwe bubu wa mwaki. Mheshimiwa Kawandu kaambieni kwatane na mikola ya ungei wa pesa sia Kenya. Kaito neka, naito CAC. Aje ndire nana my brother ngewe to muthama ngona inena ndicho ndiambia usongela na muthama. Is my brother. Yo muthama na Kalonzo no Musyoka ingi unana wo watene. Eli vau itina ni mathukumite imwe kwa ilungu yasa. Kavindani ka Kalonzo munini wa Musumbe muthama ae muyumbe wa Kangundo. Ngwatanoni ya CORD mwaka wa 2013 na NASA 2017. Kalonzo na muthama maya nyanya mava kuvivyo. Inde kuma matane sa kiuteti mwaka wa 2019. Ivathukanyosyo ni sionanisie sanzu mathikoni ma Bishop Nguyo kuya kathiani. Munini yoni wonyuvani munini wa Senator wa kaunti ya Masako kwi mwaini wa katatu. Itina wa next year ai mukona muthama sembeta tuwekilu kithuini kia Kalonzo na kwasa sawa. Nondo ni wisi pala tui na tuende tabau ona akalalia tuile bae ulumbo nanga mutungia kibeti chake ne mwe kibeti tiki ni senator. Bwana Yesu asifiwe. Asanteni. Uteti wa ngwatano ya ukamba kwi wa katano unatheye na Mombasa Road imwe kwa imwe wathi kwamba king'ang'ani kwa ivinda ingi mathikoni ma ula wa muyumbe wa Kibwezi Richard Kalembe Ndile Savali ukewono kelilwe na weke wa mwongoni ni governor wa Kitui Mwandu Charity Ngilu. Inywa umea amutua Mheshimiwa Kivutha Kibwana Mheshimiwa Kalonzo Musyoka na langi mukwasia ni twithioka mwiyone na nyengolea na akia yasa kanai ona mutua kaonga mandasinda Kalonzo ndasinda ngili no tusinde mukamba no asinde me have faith in the Kamba people no tusinde mutua akibwana kila mundu ena haki ya kwenda kivela kio president lakini ilo kuona kinu kia ungama uone kwe kala Kenya itise ona mama ukamona vaitina maunyuvanini alama oyu elima vitu ungua CORD na NASA. Kalonzo Musyoka ni wetikile kuthukuma ungua usumbi wa Raila Odinga ationzika yosio sia kosa kivila keusi akimanguta makulu manene ni kana yo Raila Odinga no etikile kumukwata mbao Kalonzo unyuvanini ukite tunaambiwa ni huyu no na tiati ya no tokulia niki eki tata mutu ekwekata ngilo ekwekata Kalonzo ekwekata nungwelewa tusiambiwe tu tuende tu hivi. Hakuna mmoja wetu peke yake anaweza kuwa rais wa Kenya. Mukikosa kushikana mutashindwa na huyu mtu na hatutaki kuingia kwa wheelbarrow. I do not want. Charity, I want you to know Kalonzo will not run alone. Kwanza Mungu ako pamoja nasi. Alright? Tuko na huyu ndugu Raila ambaye tunajuana sana. Na mimi na Kalonzo hatuwezi kukosana. Tutakubaliana tu. Tutasimama pamoja. Ikulo yingi ni kukonya yo munini wa President William Ruto no akwatane na Kalonzo Musyoka na tongwi alangi maukamba mbe wonyuvani munene ukite. Ruto kwi iyo ainene ya mathikoni kuyambili ni Kangundo no vyayetheka na avuthisi ukiwa wonde wa ngwatanio sia kiuteti ula una nene iwa kuya Kibwezi mathikoni Kalembe wa Ndile. Nilisikia wao jana wakisema wasipoungana huyu hasla atawanyorosha mapema asubuhi. They must first have an agenda for Kenya. You cannot just meet or unite merely because you want to defeat somebody. Na msipomshinda
ukamba huyo na makulyo kauta thinende ni ati atiti a onthe maukamba mena muvango wa ngwatanio mbiwonyuvani munene ukite na ni ngaliko yikuye na uniko nthino wa BBI handshake One Kenya Alliance kana ni nthino wa Hustler Nation na uteti wa UDA nundu ithe twikayo Kalonzo athie weka na ituthi umukwata kyoko na ithi kubaluka weka twakwata faida myao na yuno nungaia ne bidina ta Samson ye konde udingirie itue cia nyumba ile ya bilisti ti kyale me kyale ndiondo ya ile nilivotea ikumbea siasa Nyenito Benjamin Mwaka ni muvya muno mundu Benjamin Mwaka na ndi mundu museisia makulu ala winamo kana ndi ngewesu yonthe mundu asino kwesa komana na mwendi indini wa kilungu cha ekumbea siasa kilo chendete wina mundu Erastus Kithuku wa Nzomoto ambothi thi mwoni vaini etosio kethaititi na vindete ya saa na Mauvoo kauta twithiani kamba nitwendete muno kwikia ngwa cia kithuma kuseugia cindu citu na kithuma juambia unyamiti dukanye ndawa no kili wa kitabakana wethe kana aitiko mitha ndatu kayuma aya keza uma kaikua yuni wa mazwane ama maende maka seek for that reason nikao kitumi naende aitwa mundu ayoka aithambia musi ndicho ketao kitangona aithambia musi uzu na sindilo thamba cia zetizo ngumutavia ndio mutavia mwacienda kiki tawa kikuu wewe na thingitha njuu no wasi ni kuthingithanga na nikisio ona wasisia nikitumika kwanzia mbingi akamba maitu nimendete kutumia ikuu muno si atumika na nzia mbingi wewe yake kuu nikitumika kwikionzo viki kutumika kwikia yia kutumika kwikia leu Mauvoo maende maalukete na ivinda na nzeve na naudo tatuenda nyimwe tuminie kilungu kila kitialite thini wa kilungu kitu cha hawiti kwi Mauvoo alama etawe ni mawithio luluko angi makakwatanwa na ve ala mundu siawa namo na hypertension no stress, just relax. No ikoma mazada na mazai komete na ni ukulia hii nikenda yumanyekana mundu amanyekana ena kansa ya nondo no nginya wese kwigwa ikaliyu kweli ve Mauvoo matoneka mwini wa mundu ona mundu atwa basivitali kweli kwi wau wita wakuowa kilungu cha uiti nikilawa kwambilelia kwambia saile na nusu cia wiyo pa Mutongoi TV ngwatanio ya mukamba Vera Beauty College. Vera Beauty and Fashion College with branches in Nairobi, Eldoret, Thika and Meru. We offer courses in fashion design and creative arts, beadwork and embroidery, interior soft furnishing, flower arrangement, hairdressing, teaching skills, TOT, events planning and management, entrepreneurship and many more. Register now and visit our website www.verabeautycollege.com. You can also call us on 0725 923 550 Nairobi branch, 0725 000 706 Meru branch, 0722 227 428 Thika branch, 0728 087 689 Eldoret branch. Vera Beauty and Fashion College, a center of excellence. ni muvya muno mundu musesia nundu wa kwenda na kusesia Vilingi wa Mauvoo va Mutongoi TV ngwatanio ya mukamba tusonge nambe
Mukamba ni wisikie ta mundu wivitiva nthino itu ya Kenya na mukamba oingi ni wisikie ta ulikite kila kona ya nthi ino aimanda undu tona kwa ile mekalile ya KU kwa kisione cha Karioko musina wa Ilovi akamba ni matwa isia vya sala wa taili vala masevo zesindu sike vathukanio ta mekalia na sindu ingi sia kutumia netukumba ni sikilungu kimwana cha akamba na utoika wa utandithia vala Benjamin Mwaka uvikie kisione cha Karioko na ino ni olivoti yake ya Kelly ya Kelunguki. Akamba ama taili mathukumia mawithio lukoni momu ute ni lelu ungu ni mutao wa kuvitilia kiko yuluva ingwa muni vena swevyo na muisi wa kuvinga wea hila kwi musimu wa mbua tete lailo lila yako ekezela baya takataka yote zaija uno tatu ako ya kweka uo tenda atika batu bila abantu wako takataka na sindu ino ziamina kuwa siombe kangam taili teno yamina taili teno ndithae tono bakwa ngam tekombe wasiatu tamundu wilika kivalua niki kukima kimu waile kwithwa wiyumbaniti nesa akamba mathukuma wea meyumitie ta ngombo avyukane kandemete anoka sisi bacha gene geteme au enetemete na waja na wo ukasisia withi yakuno ta nitotona wako ukeza kwitha we mwini ino yeso kukua tena waya wonu uma ukalika ngwane oyu ilio wa mina lika ngwane nukotona watona ngwa bau utona loma bangwane ukeza kwiwa utonete yune the aniki ya ngwa ta ile ndo wau mathina ma ya na ala methito maina masia muno amwe ni kukonya utongoi na kuvalana kwa biasala kuisianiwa na undu ya ili miakani ya vau etina na wazizia court mbene taiba 25 teba andhini nisio kiesi ya zoko biko bibiti naweza kwethia nuto noko za customer tho wasindu oi okeza kwethia na no withe sindu sia kwitono kuwa ne kanzo ke ofisini indi vova ikindu kithia wana maumo kikalia kwithwa na mauseo une uvisi wa kamba aingi vakarioko na nthino wa kivalua ki aingi ni mambite na kuandika kamba aingi uyani nye nini uwete sindu bingi ndatona weta nundu ona you this poem now you ona you ketha you on you ketha niko sio this year nenda kwa ketha kaji itina wa kuthukuma wea kwa miaka kauta amwe maambililia mauya mbewa miaka miongoele mivitu kuvikia oyu ni makite sietwa na kwikwatia customer kuma ngalikoni sia kwasa takisumo na ngina nthino wa nthimo tui ile mbetani ya Afrika umilono wa sua yu kuma na kwata weo ni customer wako umwe we Rwanda ni mutumea na kwitinanga nundu wa ula wa minolika corona ya minolika inaongamisie na ndangone asimu na makonezi mwambia anetele corona ambothela kithito kito cha kumanda usungio wa mwema mathinamo kuma kwiutongoi wa county Ilovi kiine sia matunda itina wa kwithwa simu yitu itano sawa twa makunia wendi wa athukumia ingi va musini Ilovi ni kana serikali ya county thimwamba na serikali nene ni mailita kukwatia ni nthino wa kuselvia na kuvitukithia mitalatala imwe ila vina kianda kinene nthino wa kwailia mithukumile ya enembe aingi na yu muisio wa kutambaika kwa wea o muno weovo ni kwithwa wau wa COVID-19 na imwe ya miamulo ya serikali kukonya kukutana na kunaika kwa wau yu manenga nzeve ona vanini atandithia ano kwa ile wea wo sindu ino tyo sia kwatangwa ni mundu na wina corona na withio kwata nuto na kwika ata kwambukizo ita sobiere kitakwi mundu wa ukako customer ya bingi we yuko sioka
Isi njugu sawa mavikiana. Sikama bikiwela kukabingwa. Kuteko bingwa zizo bika. Muthia wa livoti mwana Mukamba na viasala wa Taili wa musini wa Ilovi. Dilivotia Mutongo TV kuma va kaunti Ilovi ye nita wa Benjamin Mwaka. Ninge wanzio ya kutonya ndo tutono manda kilo via tuisonga nambe umunthi nthini wa kilungu kitu cha kweya mwana ndagitali wituno kwithia aituelesia mathina la matonyo kwata mwana waku wale kumunengane akwata nzanzo siaisi. Kana withake okoa kwa yena vinya muno yu watu anatinga okay na tetanus no uri kande no nerves uka tuma mundu ambio tura na uwa kana ndendawa mundu amina kwa tetanus withe watendawa kila kingi ni hemophilus influenza yewe munene wa kwete meningitis yewe munene wa kwete infection ya matu na yewe munene wa kwete pneumonia nayo na uwa meluko na tonsils okay na isu nondua nzanzo ila yambia around mwaka wa ngilile around 2002 kwa bikaju itwanete mwala maetetwe na bacteria zita influenza matheta muno na ni zanzo ya katano ida hepatitis B. Hepatitis B ni virus na ni ningi muno kokwito na niyo yetae sana ila mwego mundu winayo cancer yetema kana ina muuku iyo ituma yetae mathina asu na itotongia serikali donga nundu sana pakubila che na miaka 0 kufika mwaka 10 ni kwa nzanzo yesu na yo isi ya mundu kukwatwa ni hepatitis B na complications hepatitis B sana with atemeta udukuma na yekala muno yeta thina wa cancer yatema kwinzanzo ingi tina wa chuma cia 14 sioka mwai wa thandatu mwai wa mwanza na tumita flu vaccine ezo ndo imekwata thini wa sibitali cha serikali na madhana na daktari nza nikana utone wesi na yetu isovea kana kukwatwa nila tumita influenza kana ikua yeye ndio kwata sana kwa hiyo tana mwai wa thandatu na mwai wa mwanza mwai wa thandatu ni tunenga na vitamin A na ndo vitamin A ni macronutrient kana mudhambi wali ulosi ya na nenga twana vina wako kitanda Mauvoo na madinange kuma vutrenda mwai wakenda na mwai wakenda kwitha na nzanzo ile nzanzo yambe ni mukambi na mithenya nu twenenga na mukambi we katu munenga na mukambi miso and rubella ni thengeane no ni mundu na mwana inya na azeni usio wa mukambi na kila tuone tena ningi ninenga nzanzo ya chuma cha thandatu chuma cha mwanza na chuma cha 14 lakini wengi ningi sio usilia kukwata nzanzo ya mukambi ito kulia sana asiaini kana watu aisiana sionde de chabikeja meikenda wetha ni chakwata nzanzo ya mukambi ikana tusie wa mukambi ala ko ni mezo mukambi no wa umo wa siana kwa wingi atukalione kaziana zitu nzanzo undu yailete wa uzuambia kusioka na kweta thina mwai wakenda no gutunenga na yellow fever ko kitu fe kandi mwinenga nae lakini ko kitu kamba ni yenenga na we wenda yellow fever no nenga we no wenda ukaiva nikana wedani wanengwa kuma bubu nzanzo lenge na kana hospitali ndile ngidinge ni ya mwaka omwe na nusu na yene kutungelelwa kwa nzanzo ya mukambi kwa ni kana tuenda kwa zenika kwa nzanzo ndo bailite kera kwa nzanzo ya kusiawa ya chumwa tandatu chumwa 14 meikenda na mwaka omwe na nusu
na isi jo tubeta routine vaccination kwenza anzo inge lakini ndeva neni isu utana kwata then wa private institutions kweza isu no weje vya sin then wa mipango kana then wanzanzo ila siatawe ni serikali ko vaccination ni chokindu na mudenzi ola musiotona nga mwana waku ela no kana musianie na mwau nuhakikisha kana wekide kana ne wana ena avyanzeo na atena mathina mamwe. Ni muvya muno muno museisi nondo wa kuseisi Vilingi wa Mauvoo va Mutongo TV ngwatanio ya mukamba kwa onde alama telese kumba ni Vilingi ni muvya muno na kwa kumonda museisi nondo kwa tena na kwa kuma mwambio mpaka muthia ngai na kwa dhimenyini tawa Steven